Došli smo do 15. izdanja Liburnija Film Festivala. Jubilarna velika brojka i rastemo svake godine, pa tako i u 15. izdanju. Jako nam je drago da ove godine opet imamo neke svjetske premijere, što znači da su filmaši prepoznali ovaj festival kao važno događanje, kao mjesto od kud žele krenuti u svoj festivalski život. Imamo 4 svjetske premijere, 2 hrvatske premijere i nekoliko festivalskih premijera, znači filmova koji su imali nekakvo prikazivanje, ali još nisu bili prikazani na festivalima. Ove godine zanimljivo i novo to što proširujemo razgovore sa filmašima i sa kulturnjacima i na nekoliko tribina. Izdvojila bih u ponedjeljak 21.8. tribinu Opatija i Europska prijestolnica kulture, nadovezujući se na Rijeku, Europsku prijestolnicu kulture. Ukupno je 33 filma, 11 je znači u popratnom filmskom programu, što je jedan od noviteta Liburnija Film Festivala. Svaki dan od 5 sati u Vili Antonio vrtimo i neke filmove koji nisu u konkurenciji, ali su jako vrijedni za gledanje. U utorak 22.8. u Vili Antonio u 17 sati audiovizualni sektor u Primorsko-goranskoj županiji uz predstavljanje Kvarnerske filmske komisije. U srijedu isto prikazujemo film Uklonimo govor mržnje. Zanimljiv radi toga što je nastao kao na neki način srednjoškolski rad, budući da je bila riječ o radionici videoaktivizma. U četvrtak predstavljamo radove Pulske filmske tvornice, a u petak proslavljeni dokumentarac Gazda Darija Juričana u 16 sati u Vili Antonio i nakon njega ono što je možda još zanimljivije onima koji nisu pogledali taj hit dokumentarac, case study kako se postaje gazda. Kao i svake godine u Opatiju, osim jako dobrih hrvatskih dokumentarnih filmova, dovodimo i autore tih filmova, odnosno članove filmskih ekipa. Ove godine imamo preko 70 gostiju, autora i članova filmskih ekipa i evo jako se radujemo njihovom dolasku i jedva čekamo da festival krene. Svakog dana u podne u našem festivalskom korneru imamo kavu s autorom, odnosno kavu sa svim autorima koji su prethodne večeri prikazali film. Kao i svake godine, i ove godine imamo peteročlani međunarodni, odnosno regionalni žiri u kojem sjede direktor Dokufesta Veton Nurkolari, montažerka iz Srbije Jelena Maksimović, distributer iz Slovenije Vasja Bibić i domaće snage Riječanin Igor Bezinović, kojeg svi znate po Zlatnoj areni, kao i snimateljica i redateljica Eva Kraljević, koja je prije 3 godine kod nas dobila nagradu publike za svoj film Lijepo mi je s tobom znaš. Lani smo otvorili još jednu novu lokaciju prije samog festivala, to je Ex-Motel Panorama na Preluku blizu Rijeke i Opatije. Ove godine smo nastavili sa filmskim programom u Panorami i prikazali na naše veliko zadovoljstvo kratki izlet redatelja Igora Bezinovića, inače člana našeg ovogodišnjeg žirija. Bog svima, ja sam Igor i super mi je vidjeti ovoliko ljudi ovdje, stvarno sam užasno ugodno iznenađen. Da sam ovaj film radio s namjerom da dobiva nagrade, on bi 100% bio grozan, jer bi radio sa nekim drugim idejama, a rađen je stvarno intuitivno i na neki način na koji je meni prirodno došao. Rakije, treba rakije, meni treba rakije. To sam ja napravio. Meni treba rakije. Čekaj, šuti. A šuti, Bog te mazo. Film je sniman kao opservacijski dokumentarac, što znači da je većina dijaloga bila prepuštena improvizaciji glumaca. Većina glumaca su bili neprofesionalci, odnosno naturščici, njih 6, dok je glavni glumac, to jest jedan od 2 glavna glumca, Mladen Vujčić, koji u ulozi Roka i bio jedini profesionalni glumac. A onda jedne večeri u Motovom došao Rok. Samo se odnekud pojavio.
Od ponedjeljka do petka traje radionica Prvi put snimam u suradnji s Film aktivom. Nekoliko mlađih i starijih polaznika uzet će prvi put kameru u ruke i prvi put napraviti zapravo neki kratki dokumentarni film. Filmska početnica od utorka do četvrtka za one najmlađe od 7 do 10 godina. Oni će učiti zapravo što to film jest, odnosno na koji način filmska slika nastaje. I treća radionica Razmišljaj filmom u suradnji s Restartom. Ona je dio šireg edukacijskog ciklusa medijskog opismenjavanja srednjoškolaca, tako da mi je jako drago što će u Opatiji boraviti njih 8 iz različitih krajeva Hrvatske. Veliko finale je naravno na dodjelama nagrada u petak kad prikazujemo filmove izvan konkurencije, filmove produkcijske kuće Restart koja je suorganizator Liburnija film festivala i nemoguće je da ima filmove u konkurenciji. Ali svakako dodjela nagrada će pokazati koji su to najbolji filmaši po izboru stručnog žirija ove godine. Nakon službenog otvorenja i nakon filmskog programa Edin Haliti, riječki DJ sa svojim ultrapopularnim programom Slastičarna, znači jedan plesni klubski program. A u petak, nakon posljednjih filma u programu Moj svijet je naopačke Petre Seliškar, jedan bombon, rekli bismo tako, Toni Kitanovski i Šarkezi orkestar. U stvari se posebno veselim da je dokumentarni film u Hrvatskoj došao do nekog stadija gdje možemo reći da imamo dokumentarnu scenu i da radimo nešto jako uspješno, a to je naravno super i za publiku, jer publika koja dolazi na Liburnija film festival zna cijeniti dobre i originalne dokumentarce.